Corak Dika aja. Boh, nggak ada rampunan, Dik. Ah, mungkin Om. Kemana Om? Engkau antara karo mana Runi, Cong. Oh, mungkin Om. Tuh ada pernah kau jumpa Om. Iya, Tina, Cong. Engkau setia kaso. Ambulan na, Revi. Tina kau ada ya. Oh, mungkin Om. Assalamualaikum. Yun? 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 Waalaikumsalam. Mpian Kak, pakai lengkuk aja.
Oke kak. Beda perlu apa ukuran nyampein anja? Ya njak tak ada apa lek. Mengkunang kok abit tak ada njol. Kerong karuni. Runi sobung kak. Tidak keluar. Amin karo mana kencana. Entar kau nasa apa lek. Tak oning nak kak. Ketika kenal mau laki kerasi birkes. Lacu aben malolo mulai sekolah. Tak pernah ibu kau boleh. Nak kanak si birkes si kemajar ya. Anak nasa apa lek. Anak Nawinda. Oh di karo ya. Dosa apa boleh. Iya Tina. Mun lah pada seneng di bawah rumah. Ngapa nak kak? Pokoknya kau lo tak setuju. Mau sampai Runi ala kedika kak. Alasan nak buat nasi tak seneng apa? Pula Nadika miskin. Kak, Runi ke rumah masa depan na lancong. Ki asa sekolah. Ambil tak usah norok kak. Ya. Iya mun Runi ndak senerosaki yo. Nak anak Sadia cek pada ki nak anak lambak. Kau lo kak. Runi mau baca dukun dika. Aku tak setuju. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak. Narune. Beda apa ya? Ayo tunjuk dan jelubing. NCP Kak Dika beda ki. Dika ngwanem bi furu kakir lao. Bena perlu ka Dika ya. Antos dia kelu ya ekonya naa. Tinggal kau boleh sementara pi. Bena seentara. Ya asak munindarana. Kabel ka Dika mbi na soro pangker kapur mole lacu. NCP Ya Tina lah, nggak terus lu. Oke kak. Ya Tina abala karuni ya. Mun Runi dateng abala cangkok denja. Tinggal kak. Kau lah paling oning kak. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Bớt này lẹ. Đấm mau này lẹ.
kalau mana bakna kak, tanah piwinda benar pada dinda. Beda apa buat namanya rengkok? Ya tak ada kak, engkau sumpah ke rumah melolo. Sia, aku saya sompak sekarang. Coba nak tak kira suara lo kau berat ni. Tak mau nengok sengkok lek, banyak lakona. Mau nembik benda sama cuma. Engkau kangkung nangi rumah kak, tandi kanca ke TV om. Keluar atai bakiki ya banama, lacui korong pada nama anu. Mau tak bagi keluar mak bisa dan nak balik. Cepat banyak alasan. Ay, jadi narato sa bahas diri ya. Iya. Iya marah nenggar rumah bukan nginap. Pergi dulu lek, sebentar kamu. Iya kak. Nggak ada aku kangku. Sapuran ayo, memberi sabgang. Iya kak, cara apa? Ayo lek rasa ya, meski tak nyaman. Kak, apa engkau bisa saya terasa ingat dia benda-benda? Engkau takut kak, budiare bon hati engkau. Lek, apa buat nongko bisa nari mangkok dengan kabar dan nongko saya ngari. Engkau ada yang miskin, sedangkan buat yang soket. Apa buat nanda, kau dia buang bengkok dari orang keturunan nasi tandi apa-apa. Engkau apa lo nak apa benda-benda? Lah senang kak. Engkau tak butuh kartana bekna kak. Tapi saya kebutuh engkau punya cara bekna. Meski anakku tak bisa beri apa saya keterui. Engkau tak butuh apa-apa kak. Tapi
Aku akan buta rasanya serabek nakangkot. Insya Allah, Lek. Antaran gue bisa. Udah din. Run. Mulai Run. Din nak dia. Enten, Ma. Kalau tak boleh, Ma. Ini mulai apa din apa ya? Kalau lesen ang Rama. Be, nah, lebur nang ibung ko na oreng. Kata ibung ko tibi yo. Orang acurok ko na tindakan na. Kaya kau lesen ang Rama, Ma. Biarlah kau larang kau lah. Be, nah setiap mak sajen cengkal. Orang tua. Mulai kenal kalau laki miskin kurang ajar jadi ya. Iba beremah nang pung sebenang kurang ajar. Bada apa yun? Marak-marik lagi din na. Arapa? Be, nang ngutang kurang marek nak kena. Asal tak pernah tahu yo. Tan anak kurang ajar kan kok hati ya. Cengkal kan kok setia. Gara-gara anak nabok nasi miskin kurang ajar. Apa ba naman uting-uting yun? Tatiring tuwa ba na siya nga jeriya? Runi na radyo. Tahu apa be nah? Mata urus anak apa tepat. Jauh ya nangkok. Boleh? Marah, Ma. Ambo, Ma. Marah masuk. Masuk. दिल के शहर में उदासी छाई है तेरे बिना ये जिंदगी Ma, tak bunyi, Ma. दूर हो गए Mun be napakun hubungan bon orang miskin jelas kurang ajar. Jar bon anak bisa keluar dari kamar dia. Meeting benar. Kau lah nisar kakak Dika, Ma. बिना रातें Dua kasar terjadi ya. Mau tak terlalu bo nak ekorongan dalam kamar. कैसे समझाऊं तेरे बिना मैं अधूरा सा रहूं हर मोड़ पे यादों का सिलसिला है तेरे साथ जो सपना देखा वो लापता है मिट्टी के खेलों सा बिखर गया हूँ तेरे प्यार के आंगन से निकल गया हूँ क्या तुमने भी महसूस की है उदासी या बस मेरा दिल है जो है प्यासी काश एक बार लौट के तुम आ जाओ इस खामोशी को मोहब्बत के गीत सुनाओ तेरे बिना सांसें भी घुटन लगती है तेरे बिना रातें भी तन्हा कटती है दिल का डर है तुझे कैसे समझाऊं तेरे बिना मैं अधूरा सा रहूं
हर सुबह रात वाली है। बस एक बार मुझे गले लगाने आ जाओ, तेरे बिना जिंदगी कैसे बिताऊं।